Ubu abana barukwete bekansizo kugaruka mu mashomero abazire bansheshe barabwira umuze gwo kwindira abana bato. Ekintu kijeho bwa nyuma y'abantu bakazo kuremeramo umuze gwo kwindira abana bato hekerarikiriza bebembezi. Dr. Warren Amanyaho wa Office of the National Chairman ahigira umunyishengero kazi ho kutaho buriyo kurebeka nko muzogo gwa rwanisibwa. Amwe muze mbihona remember parliament ngo abaziye abamene bahingiro bana bakiri abana bato. Aho kwantu iri bintu byese tino muroko likokana nyigambe amutukufayo shango mukazi na komenta anumshija ryumbye bantu bemereke twatanise ko wikirizo mcyara wo n'umcyara mukazara abana banambashomeza government kayatikiza amashomero yi. Uri umurambuzi w'amashomero murakazo Robert Takatahire nawe hanangiriza abazire kureka kwehenda n'amashomero gebeyi nakakina kinja ku yine uyetwizure usomesa umwana woha umwana wawe kandi umusomeseze umumbereze okora ki ezo kubasa utakagira utinayimba yasomeseza mbara high school ninga ntare utinanya umwana wanje kamutware nkai ekikuba nicenda tuenda certificate. Uri munyishengero kazu wakazo Honorable Jennifer Muhesi arabwira abazire abarukwejombero mu kwindira abana bato ngo no mushango kandi nubeja komwa baziremo ombe biragiro no kwato bakutana mu kigo abo ku mwana umto tasheme kuba nashwe kongo bataka kwatire toyetera mu kifuba mazima kukunda umwana wawe ngebe bitkuba nshango ku nyine kigombe cyanje kiriyaha ujinki kuguze mavurirwa namwe nebine bakwete byarumari ati nuko kujumbirira oboro maka hojara aho okuko sente za PTM ukuzuza bahereza umwanya gwo kujya izayongera haka zigahwera umbara na zigashwera umukazo ndijo ingumana abakazi nabo ko bana bashwera bashije abandi kwahakira uhebyo ariho buzubu gasha kwa Sima Naume aha wa Sky TV agenshonga.